liñ bëgg a wax mooy jotaay bu jafe waxtaan la si béréb bii nii lu tax ay xeet ñoo fi daje ñii pël rek lañ dégg ñii ñu nekk ñi nga xamante ne olof rek lañ dégg ñii ñu nekk ñi nga xamante ne soose rek lañ dégg loolu waxtaan si day jafe waaye niñ ko bëgg a doxalee mooy kenn ku nekk suñ la joxee ñu doyloo li nga indi sa mbokk yi mun a dégg loolu olof yi su ñëwee ñu xam ne olof a ñëw kooku waxtaan si wàllu olof pël su ñëwee kooku itam waxtaan si wàllu pël ñu xam ne kooku itam pël yi la mooy waxtaanal ñii mën a dégg pël dégg ko ñi nga xamante ne mun nañ si faraatu itam ñu faraatu si soose su ñëwee mu def naka noonu fuñ bëgg a tàmbalee jotaay bi dafa am sunu mbokk mooy sunu papa ki nga xamante ne ñun ak moom ñoo nekkoon fii mu nekk wëllëre si Naylul Huda mu nekk wëllëre itam si Thierno Balde mu nekk sunu papa ñun yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fii mu tuddoon Thierno Abdoul Ba yàlla moom ko fële si gannaaw mu am doomam bi nga xamante ne mu ngi fii ñu bugg a barkelu ngir paa bi parce que paa bi jàngkati alxuraan la woon paa bi yàlla defoon ko mu nekk nit ki nga xamante ne diggante aljuma ak aljuma bu nekk def doon wàccee kaamil samedi lay commencé aljuma mu def xatmu samedi at mu commencé waat noonu la defoon dundam mu nekk si lu mat juróom-ñaari at kooku su demee ba mu nekkee noonu mu yar si doomam ba doomam mën a taxaw tey ñu bëgg ko jox alquran xam nañ ne de paa bi ñun ñu bëri danañ dégg li ma bëgg a wax jarul àggale maanaam ko ceerno yunusa jiɗen barkinor ɗemngal sabu bammakko yunusa eɗen fof eɗen nganndi ko ɓiɗɗo ba abdoul ba noon enen e makko gondunoɗo mawɗo o allah waɗimo giɗo alqur'ana allah waɗimo giɗo yimɓe allah ɓe ɓen yimɓe allah noon kala mo allah waddi e maɓɓe an ndey ɓawoma yakkotako jiɗɗen barkirol ɗemngal ceerno yunusa bisimillah bismillahi rrahmani rrahim alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم allahu akbar ceerno yunusa alhamdulillahi rabbil alamin yo allah wurne mawlina ha jawta ɗo mawɓe men ɓe tolninoɗo barki nabil moustapha sallallahu alayhi wa sallam kala ko heɓato he alquran yo allah waɗɗum ema barki nabil moustapha yo allah rene ayna ɓe mbi dey ɓiɗɗo mbarodi wata torano ɗum susde reedu torano ɗum ɓoyde duuɓi jiɗɗen noddude ko ceerno men ceerno ibrahima o ara o yewtana en ɗo ceerno ibrahima jiɗɗen o yewtanat jama o ceerno ibrahima noon wona pour wondinam jama o andamo hewɓe na andi ceerno ibrahima yewtere makko wona yewtere nde annduɗa ko yewtere hoytunde wona yewtere nde annduɗa ko yewtere nanortone no yimɓeɓe sikkirta ni par ce que ko yewtere maarifa tan maarifa noon kala mo ganduɗa aɗa yewta maarifa si tawi woni neɗɗo o wona lugguɗo e ko haalata ko tan a sikkanna ko kaaloɗo o ko anda ko haalta ko taw wona noon ko haala ka tolnore noon kala juma kala ɗo tolna tan kala dental
woodi haalanteɓe woodi ɓe annduɗa kadi kala haalowo tan woodi ɓe ganduɗa wawoɓe nan ko o haalata ko kala ko haala tan si tawi woodi ɓe nanani jaafoɗon wona wondena ko yawagol yimɓeɓe ko jamanu o tolnore noon enen kaaloɓe ɓe kadi wona wondenam ko enen poti haal ala woodi ɓurɓe en gande muɓe ganduɗa ko ɓen goni ɓawen ko ɓen pusata men ha mbawen wat ko matten ko kala ko jagui en ganden ko kamɓe kala ko boni en ganden ko enen goni timmani ko en almuɓe tan almuɗo noon si tawi woni a nelama ko a fot timmin ɓe mbi wo ma rasulu ilal bala nelaɗo ala ko waɗimo sina yettinde enen ko woni ɗo yettingo men kala mo ganduɗa aɗa foti okke konngol mbiyen kaari bisimilla ar yettin konngol ma kono wona eɗen kaala kaaloɓe ɓe garat ko jiɗɗen wiide holko woni sababu dental ngal ɗo hande ko woni sababu dental ngal ko yimɓe jaahi ha jamanu wonko majji e men ɗum ko majji e men woni hoɗum woni Allah par ce que wiide Allah tan tagani ganda mbiteɗo Allah jangguinama e defte kono o yiyaka o haalama e sifa uji o ɗaɓɓitama to dow o yiyaka o ɗaɓɓitama to less o yiyaka kono hoto o yiyoto en nani wiyama Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam o opérama te wiya ko Jibril opéri mo te Jibril na aranno he annabaɓe gadiɓe Muhammad ko tagi Jibril opérani ɓen annabaɓe ko Muhammad tan opéré kada Muhammad ko fawande ari o nawnu o jibina Muhammad kiya xamantene wax nañ ni Jibril def ko opéré te am na ay téeméeri yonent yi nga xamantene ñëw nañ ci gannaaw yonent bi alayhi salatu wassalam te ñooñu Jibril opéré wul leen gannaaw Muhammad dafa judduwaale ak feebar ba Jibril di ko opéré su ko defee Ceerno Ibrahima bisimilla ar yotto ko heddi ko a wawa timminde a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim adi ko fo miɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslimina wal muslimat janda yettinde konngol immorde e khalifaɓe meɗen khalifaɓe naylul huda eɗen ardini e salminago gon khalifa meɗen ceerno Jibril Paate Balde وطالنا الله بقاه إلى أعوام متواترة إذن توري الله يو الله بوين دمو إشلال مرتبة مورو يو الله وادو إنكدي بيدو بجابد بيدو بنند جباني خليفة إذن تورو الله كل هولي أنكم يو الله ورنو دون أمين وطبينتنا دون وادن كدبارك يمولون أنا فرين أنا بيقول من كلا جيلون درهاب ميدان ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن عندي يوتر نون hakkunde dental wona ko weeɓigoy si tawi wiyama Muhammadur Rasulullahi ko kanko woni annabi meɗen woni annabi tagore nden fof nino ceerno Dawuda wiiɗo joni sayidna Jibril opérino Muhammad sallallahu alaihi wasallam te heewi ɓe o ari e mun adade Muhammad jibinede en nanalima opéri goto e mabɓe kon ko opération façon hombo woni ko fotade yentede o wawa ɗaɓɓede ha ande te Muhammadou joni wiya ko kanko woni ko nelaɗen dangal tagore Allah nden fof ɗo yo jibine jamanuji jelu wuuri ɗo ha faati honno yettinire ɓen ɗon e jibinaɓe ɓe guilandema o faati ha hande ka woni ɗo te fof ko kanko woni nelaɗo dendagal tagore Allah ɗum fotama ɗaɓɓitede wawe famede ko honno ɗum woniri te rasulullah sallallahu alaihi wasallam si a yeehi e jande nde ɓen qur'ana ko honɗum wiye wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi hay nelaɗo goto men nelaali ɗum si wona koye ɗengal ngal yimɓe makko haalata ngal koye ngal men nenirtamo saabu joni e yiiɗo ka conférence ɗo ceerno Ansumana Dansonde o yewtata ɗo soose joka heɓe siko saabu mon ko yo wontu pola fi hon ɗum mbawi wawa e sabaɓe wasde nande soose e yerɓe nanata ɓen rasulullah sallallahu alaihi wasallam nde Allah on nelimo e dendagal tagore nden yerɓe Allah walliri jaɓude ɓe jaaɓi yo Allah waɗum jaɓuɓe dayman abadan hen woɓɓe sali kono kadi kono gassa yarde fof wayidata jabde fof kadi salodata kanko rasulullah sallallahu noon ayi ko qur'ana wi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi goto fof nela ko yo ar o yewta e ɗengal ngal mo yimɓe makko ɓe mana musidɓe makko ngal ɗengal ngal ɓe haalata ɓe wawa famude ngal ko ngal o yewtata si tawi koyo nane wawe famede si on ɗon noon joni nelaɗo e tagore nde fof wiyama on ɗon o fayata kay ko honno ngal nela woni e yettorde to andeta no hawni ko ɗum waɗi ko goto wi hadis wallam yazal alayhi salatu wassalamu wa lawaihu sahadati talahu la sama ilayhi wa barahinu tazharu bidalaili hatta stakmala min sinina arba'ina arsalahu llahu ila kafati alkhalqi ajmaina kanko Mamadou serali mandeji malal eno jippo e makko no feeña e dalillaji malal ha o timmini e duuɓi makko capanɗe 4 nde Allah o nelimo faade dendagal tagore nden
mo annduɗa noon Allah neli ɗum e dendagal tagore nden wiye on o fatike ko honno famamo e ƴettirta ɗum ɗon kanko ne laaya tagore nden fof rutte inde on o fatike aha no woodi ka qur'ana wi afa immata muhammadun aw qutila an galabtum ala aqabikum jawabum kola si tawi woni muhammadu woni o wara walla o faati e ɗiɗiɗi fof koye fatude ne jeeya wona si muhammadu warama walla o fatike o yiltita to ɓawa mo yiltitade ɓawa nde wona yarude teppere ɗey an winoɗo a jaaɓi a woni julɗo a gomɗini si muhammadu fatike nde wonno ko kanko nula a ruttoto hoota e keferagal ko ɗum woni haala kan wona yarude teppere woni ndu yaadu ɓawo Allah dande goni ɗum eɗen yetta makko nde yaajani asaman yaajani leydi kono jullere nde waɗe on to ko ɓuri asaman yaajde ɓuri leydi yaajde on to ɗum waɗete haɗi dartinoɗen ko haala kon kurseyo wona jullere firi kurse firan jullere komo ɓaydon julle ɗon noon o yima alhayyu algayyum kanko woni wuurɗo woni kadi joom kattane woni joom doole kono waɗi Allah manduɗa wuurade ma walla no woodi ko wuuri ko tawata kadi kattane ala ton hattanani wadde hay hunde joni neɗɗo on himo golla hiɗa ɗaɓɓira andude ko watta kon ɗoya fuɗɗade e golle ɗen te kadi ena kayiɗen da ayi alhamdulillahi ko ɗo ka hatti konngol alhamdulillahi dina kan ko ɗo gasi heddi ko on ton ko saro o eto wooda hen ko faami seeɗa ko hettini haysi ko gokkum kani ɓurani man yuurit an zikrina fa inna lahu ma'isatan danka wana su yamatama aɓuɗaɗiri ma sattani ama ɓot kuntu basiran Allah wi karandema mo annduɗa wuuriɗo o wonti welsindiɗo o wawaɗo yiide ko foteteno yiide ɗo ko ɗaɓɓitte kon ha o mayiri noon o immintinta kadi tawa ha joni o yiyata kon tumi wonde o landi to ko honɗum Allah honɗum waɗi ha immintinɗami komi bonɗo haari komi wonno ko adnami ɗo yiyayno ko guite lekki ƴawgol bulle o joguino wona guite yiyirde so tawi noon neɗɗo jogui ko guite lekki ƴawgol e bulle walla lekki natugol e ngay ko harano heddi an nazaru ndaɓe darata ko ɗeɗo guite wammal absaru ɗum woni ko ɓen koɗum waɗi so wi la in anatamal absar wala kiɗintamal ɓuluɓul lati fi suduri ayi guite wonoɗe ɗen kande ɓe giiɗe wonde ka ɓernde ɗen so ɗe wumi ko ɗum woni ko neɗɗon perdita sabu muɗum yo Allah tan ɗon perdi ayi allahu o ko wiyeteɗo ko aljanna innal jannata tahata aqdami ummahati aljanna woni koye ley koyɗe neneɓe aljanna mo annduɗa yimɓe ɓen fof no faa goto fof no faaɗa wiye ɗum woni koye ley koyɗe neɗɗo ɗum ɗo woni koye ley koyɗe neɗɗo ley aljanna inna janna tahata aqdami ummahati aljanna woni koye ley koyɗe neneɓe moɓɓe innama koye ɗiggal ngol nene e baaba wosugol koyɗe maɓɓe nanggam an ko ananani ko haala kon wona ɗiggugol ɓe wiyaka ko ɗiggal ngol mawɓe wiya ko innal jannata tahta aqdami ummahati ɗiggal ngol nene baba koko waɗɗi par ce que ɗum ko Allah tigi yamiri en ɗum ko qur'ana o wassayna bi walidayhi wassayna l'insana bi walidayhi husnan ɗiggere nen ko toon haalte haala mo wama ɗo ko haala aljanna o haali o aljanna no ɗum taki wima to ala sururin mawdunatin muttaki'ina alayha mutaqabilina wonɓe aljanna ɓen hiɓe dow danɗe ɗanɗa koye safine hiɓe tindodiri hiɓe fewtodiri manam aljanna si goɗɗo si goto fof daari hoƴƴuɗo e aljanna o mettidi siɓe yalti yella ala ko mutaqabilina koɓe tinodiri ko ɗum de aljanna wawata welde fiha surunum marfu'atun wa akwabun mawdu'atun namari masfufatun dan no toon danɗe ɗe annduɗa ko ɗe danɗe ɓanti e towɗe manam ñedduɗe yariɗe no ɓaadi e daɗɗudiji ɗaatuɗi ɓantaɗe e awluji muɗum te joni noon wiya aljanna woni koye ley koyɗe joni ɗiɗo ko honno hakkude ɗiɗo way ko ma ɗaɓɓite wawi famede ko honno wona haalede saabu ko woni e ley koyɗe neɗɗo danki heƴali ɗum walla si tawi woni min de nomi tamƴinorno aljannaji ni wondena ko mahaɗu waɗa comme étage uji ni Allah ala simande Allah o ala simante wona o maçon kono Allah aljanna mo waɗi aljannaji ko waɗi kon ko honno ɗin ɗon sifori ko ɓaɗotoma ko waɗagol mawɓe ɓen wawama yewtude ha wawa famde ko honɗum woni aljanna kono kay eɗen andi tanke heƴani ko woni e ley ko ɗon